Tereza Korujeje uri mu mberambe no mwijukuru w'imyaka mukaga honire hake kutemwa bwa nyuma yo kweshereka hansi y'ikitanda. Nabagira ngo George Kichoncho na Florence tumwikirize babatahirire shaha mushanzuze kiro bamutema batwara sente n'ebihimba ngo kandi bamutema isomuhoro n'empango. Kichoncho George niwe yakutema nabayina kandi kuvuga kabaye yakutemesa ki yakutemesa empango embayizi batire ibihimba byona ebiro biri mu nzu batwara batubona kutema mukaka yona yizera ko munda y'ikitanda wayishyira ko munda y'ikitanda iro bwire bwingi mbajamba mbamurumba mbenda sente no bwire bwire nyuma ko bakajya bacu ahidirisali umuntu yamutamu munigo chonkati yayekenga ngo no hakozere amutahirire kandi yogo mwisiki nabwo akamuteraho bamutwara polisi bamusiba banga yagugaye ate warugireyo nabwo yengagumiza muvuye ogo mojo go bakweta Kichoncho John nawe akarengaho kujya kumutalibaniza na atere report neje mwa Chemani Kichoncho John abwire mu nkomo abiratakarabeho ko emyezi nkebiri Topista Korugendo na wari umuhara w'umukikuru wo nagira ngo umunyanya George hamwe na mukuru we Florence batwirene bateganisanye nabo barikwenda ngo abahe sente n'ebanja babiguze kandi obwe byabo bakaba babibahire bahendera babigurize. Umukayikure chukuru munu nibenda sente za kukoro busente bubakuzarisa hamwe nibenda n'ebanja bahibanja kandi umukayikuru na yanga ko banja bakabipagasa wenka mu ise wabo banja byakozera akaba bitunda kato bamaze kutunda bamara barumba mukadobo buyaguze na sente zibuka. Simeji Abudara chairman w'entebe yo kubanza waka ko nagira ngo enshonga z'abana abananye nabo zitwirenze mu kikomo office ye kandi ngo abana bwe barugira umucome ahubwo kuteganisa nyina bari kumutera. Ensonga ezo zikaka mu ofisi yange abatabane n'abahara bakwenda kumutema twabatwara polisi babasuba babatwara mu prison then hatiyo barugireyo kongera bakajya bakamutahira bakamutema niba mwenda sente chonka nyo mugumya ngamati mukakora akora kibana bawe twende cyo urakora ubundi nobundi nkaburenga ku mugambo go musikito mugarre mu nkomo nyangama nobunda mugarraye musibire mbere atekozereki tehindukiroho. Emahondano y'amatako mu rukekegwa ne yongera bwira bwashesha kandi binje baferirwa amagaraga bahabwa amataka na munonga bazihere obwa hato mukikuru gwa riyo natungo bujanja bahirwa rya cegegwa hospital kandi polisi yayanga kugira iki yagamba gasha kwa Philip Marangera.